kunishtaki chik mamon koda katika sheria dhidi yangu. kawuono godhiambo Leo jioni kata odonjini iwapo umeshtakiwa, iwinjo ka iyo unasikia umechoka, penjori ni kata inyuo marachar kata marateng, hata wewe mweupe wewe mweusi, iwinjo ka ine midong ka iiko pile unajipata wewe ni unazika kila wakati nikech ing'ama odonjine kwa sababu umeshtakiwa. oseng'ado ni rieko Watu wamekushauri tiwinjo ka rieko kago lakini mashauri haifiki. winjo dala modonjine Sikia kwamba iliyoshtakiwa, najisomete hata watu wasome wote, tindo kaduoko ongera ngano unapata kuna jawabu pale, kata ndigie tije madongo hata waajiriwe kwa kazi ya maana, dala modonjine lakini boma iliyoshtakiwa, kata gi jomanyuol jomalong'o hata kama walizaliwa watu wazuri, winjo dala modonjine lakini boma iliyoshtakiwa, kata chiegni gi barabara hata ikiwa kando ya barabara, dala modonjine lakini boma iliyoshtakiwa ne dala ma ji biro boche ni boma watu warefu, okodeore lakini haijalishi. ne dala ma ji nyudune Hata kama ni boma ya watu wafupi, okodeore hapo haijalishi. winjo ng'ama odonjine Sikia aliyeshtakiwa owuotho koluwo anatembea kwa hofu, ng'ama odonjine aliyeshtakiwa owinjo ka onge gi chir anapata ana ujasiri. owacho niya Niko ninasema orucho oko alifuta yote chik manondiki yote aliyoandikwa manodonjonwago aliyoshtakiwa nayo e chik mamon kodwa sheria dhidi yetu. winjo chikno Sikia hiyo sheria, miyo ka uni dhera dhera fanya leo umekonda, winjo kiol unahisi uchovu, sepenjo penjo mang'eny umeuliza maswali mengi, winjo ka duoko onge umekosa majawabu, kawuono godhiambo lakini leo jioni ang'ich welo kama wakati wa machweo, to donjne dalau hata kama boma limeshtakiwa, inyalo golo dalano oko waweze kuitoa boma hilo. winjo nyathi matin Sikia msichana mdogo, dalau kamiae pale nyumbani umetoka, samoro e dala modonjne pengine ni boma imeshtakiwa, inyalo golo dalano oko waweza inua sasa hivi. emomiyo muma wacho niya Posa niko ninasema chieng' moro achiel siku moja Yesu maduong' alitazama kitabu, ong'iyo iye mos akatazama ndani yake, oyudo kamondike niya pata palipoandikwa, roho mar Ruoth Nyasaye Roho Bwana Mungu ni kuoma yu juu yangu, oseora amenituma mondo ayal wach maber ili habari njema. odhiambo ka wan ka Kwani tukiwa hapa wadwa yalo wach maber tunahubiri habari njema, wach man gi lwete habari yenye mikono, wach man gi duoko habari yenye jawabu. wach manyalo wacho niya Kwani litasema maber wach mater kama ni jambo ngumu biro nyalore itawezekana. haleluya Haleluya! ong'iyo iye Anatazama ndani, ong'iyo kitabu akatazama kitabu, amor gi Yesu manade apendezwa na Bwana Yesu, amor gi Jawar anapendezwa na Mwokozi. osemiye kitabu Akishapewa kitabu oelo iye akaangalia ndani, odhiambo ka wan ka jioni tukiwa hapa, onyalo ng'iyo kitabu aweza angalia kitabu mano ng'ach kamiaye ya kule ulikotoka, onyalo ng'iyo kitabu aweza tazama mar kitabu ot kamiaye ya nyumba ulikotoka. Yesu mwayalo Yesu tunahubiri, onyalo ng'iyo kitabu anaweza angalia mar kitabu weche ya mosechandi yale aliyokutesa. odhiambo kawuono Jioni ya leo Yesu mang'iyo kitabu Yesu anayetazama kitabu, onyalo ng'iyo kitabu aweza angalia mar kitabu weche ya mosechandi yale aliyokutesa. kawuono Lakini leo hii omiye kitabu alipewa kitabu mar janabi Isaya ya nabii Isaya, owinjo kosomo iye akasoma ndani ni yake roho mar Ruoth Nyasaye kwamba Roho Bwana Mungu ni kuoma yu juu yangu, oseora amenituma nayal wach maber ili habari njema. wach maberno Habari njema hilo kod lwete lina mikono wach yake, maberno habari njema hilo kodeore haijalishi wasigu wacho mane kama maadui anasemaje. wach maberno Habari njema hilo kata jachiro maki hata shetani ya wach kunasi, maberno habari njema hilo oyale godhiambo tunahubiri jioni, wach moting'o duoko neno lenye jawabu. ne ndalo mosegore Kama ni boma ne limepigana, ndalo ma ji oweyo boma liliyokataliwa, ne ndalo ma ka ji ng'iyo boma linapotazamwa, iwacho ni ka ng'ano osepodho watu nasema pameanguka, kawuono godhiambo lakini leo jioni, in jachode hata kama ni mwasherati oseriembe pile amefukuzwa moto, kata in jakuo hata kama ni mwizi oseniko pile ameua kila mara, kawuono godhiambo lakini leo jioni Yesu jang'i kitabu Yesu akuangalia onyalo kitabu, ng'iyo kitabu aweza angalia kitabu. haleluya Haleluya! Yesu jang'i kitabu Yesu mtazama kitabu. yapo onyalo ng'iyo kitabu na ng'au Mwalimu aweza tazama kitabu ya boma lenu, onyalo ng'iyo kitabu mar ng'ach kamiaye aweza tazama kitabu cha boma lenyu pale. kendo Yesu jang'i kitabu Sikia, Yesu mtazama kitabu, onyalo ng'iyo kitabu mar nyithindi aweza tazama kitabu cha watoto wako, kata inyuolo nyithindo tiiko hata kama unazaa watoto ukizika zika, kawuono godhiambo lakini leo jioni, ka tuoche osemokodi hata kama magonjwa yamekuwa kwako, kata dichuo noriembi mume pia alikufukuza. winjo jaduong' Sikia mzee, kata konoringo weyi hata kama mke alitoroka, Yesu jang'i kitabu Yesu mtazama kitabu, mapinyo tami hata
jioni. Yesu nyani kitabu. Yesu mtazama kitabu. Oyalo ng'iyo kitabu. Aweza tazama kitabu. Oyudo weche mondik makwe. Apata yaliyoandikwa ya mababu. Ndala mani teneno. Kwamba kule ulikoleka. Jaduong' ma wuon dalano. Mzee mwenye hiyo familia. Odere kapok ibiro. Alijinyonga kabla uingie. Mosandora ngano. Yeye ndiye anatesa familia. Among'i kitabu. Anaangalia kitabu. Nyalo wacho niya. Unaweza sema Kwaro manokwonge dalano. babu aliyetarisia pale Nochuo kod to. alidungwa mkuki. Yesu mwadwa yalo. Yesu tutakaohubiri. Ene simba madhori chuda. Yeye ndiye simba wa Yuda. Weche ma ji ok nyal timo. Yale watu hawawezi. Weche ma ji ok ringo weyo. Mambo ambao waganga wanatoroka. Eno ok onyal ringo. Yeye hawezi toroka. Weche ma jolemo ringo weyo. Mambo yale washirika wanatoroka. Eno ok onyal ringo. Yeye hawezi toroka. Yesu mwayalo godhiambo. Yesu tunahubiri jioni. Na piny odong' kodi. Kama umeachwa na ulimwengu. Itedo to inido. Watu wanaoleka unabaki. Wedeo godhiambo. Usijali jioni. Inyombo to inido. Watu wanaoa unaachwa. Yesu nyalo ng'iyo kitabu. Yesu ataangalia kitabu. Ichango to inido. Watu wanapona unabaki. Ewa Yesu mwayalo godhiambo. Yesu tunahubiri jioni. Nyalo ng'iyo kitabu. Aweza tazama kitabu. Among'iyo kitabu. Wakati ameangalia Onyalo kitabu. ng'iyo rangau. Ataangalia boma lenu. Oyud gima chando rangano. Apate mateso ya familia. Yesu mwayalo godhiambo. Yesu tunahubiri jioni. Nomiye kitabu. Alipewa kitabu Ya nabii Isaya. yake nabii Isaya. Osoma iye. Akasoma ndani yake. Oyudo kamondikene ya. Apata palipoandikwa. Roho ma Nyasaye. Roho wake Mungu. Akawuono godhiambo. Leo na jioni. Okodewore. Haijalishi kabisa. Kata tek manaye. Hata kama ni ngoma. Alamo donjine. Yule mshtakiwa. Yesu nya Nazareth. Yesu wa Nazareti. Nigi duoko. Amekona jawabu. Yesu nigi duoko. Yesu akona jawabu. Wuoyi nigi duoko. Bwana akona jawabu. Koro donjine dalau. Na kama boma lenu limeshtakiwa. Dalau chura kamutwe. Boma lenu limefungwa pale. Dalau woma kiejala. Boma lenu liko gerezani. Asi woma korangano. Adui amenasa boma hilo. Ajuoka usebiloreye. Waganga wamebiduka pale ndani. Onge duoko manieye. Hakuna jawabu pale. Dalamo selokoreye. Waombezi wamebadilishana. Kawuono godhiambo. Lakini leo jioni Del manomi kitabu. yule aliyepewa kitabu Iluongo ni Yesu nya Nazareth. anaitwa Yesu wa Nazareti. Manomiye kitabu. Alipopewa kitabu, Japuonj manomi kitabu no. mwalimu aliyepewa kitabu Sa odhiambo kama. wakati wa majioni hivi Noriene Golgotha. alionekana Goligotha. Yesu madwa yalo. Yesu nitahubiri. Onge wach matek. Hamuna jambo ngumu. Tori ngeremo. Hata kama ifungwa damu, Kadori ingeleche. hata ikiwa kwenye mishipa, Iwinjo kiyo. hata unahisi uchovu, Yesu mwakelo ka. Yesu tuliyemleta hapa Biro nyalore. itawezekana. Ado senego chi. Hata kama imeua watu, Weneo. wewe usijali, Podi ngima. wewe ungali hai. Yesu nomi kitabu. Yesu alipewa kitabu. Kama nomi kitabu no. Yeye alipewa kitabu Kama no yude. wakati aliyepatikana Ot magize semani. katika mlima wa Getsemani. Kama no lemo kama. Wakati aliomba hivi, Iwange giluche. alitoka machozi na mjesho Lokoreremo. yaligeuka damu. Kama luya gipino lokoreremo. Wakati jasho na maji yanafanyika damu, Ideo kongeo. watu nao hawakujua Yango mane timore. kwamba ni kipi kinaendelea. Nimenyo kakigolo mo. Walitafuta vile watatoa wanawake Yonjini kichima monu kodigi. walioshtakiwa katika sheria dhidi yao. Ideo kongeo. Watu hawakujua Imomio piwangi Yesu. kwa nini machozi ya Yesu Lokoreremo. yalibadilika damu. Ideo kongeo. Watu hawakujua Imomio luya mari Yesu. kwa nini jasho yake Yesu No lokoreremo. ilifanyika damu. No lokoreremo nango. Kwa nini iligeuka damu? Manyi eloch moro. Tafuta mamlaka Manyalo golo dala moro. itakayotoa boma moja. Donjine kichima monu kodigi. Walioshtakiwa katika sheria dhidi yao Kama no akanyo. alipotoka pale, Yesu mawinyo utakoneni. Yesu ninahisi nguvu zake. Ideo kongeo. Wayahudi hawakujua Yore Yesu mwakelo. kama huyu Yesu tuliyemleta Nenda la modonjine. kama ni boma iliyoshtakiwa. Yose uoyo. Watu wamesengenya. Awone wakelo ngato. Leo tumemleta mtu Almolo ya juoga. aliyezidi mganga. Mwakelo ni. Huyu tumemleta Olo daktari. ni zaidi ya daktari. Mwakelo kani. Huyu tumemleta Olo jalamo. zaidi ya waombezi. Iwinyo. Sikia, Amano uo. alipotoka Gethsemane. Getsemani, Yesu mayalone. Yesu ninahubiri No mako safari. katika safari Somo Golgotha. kwenda Goligotha. Amano ridore. Alipotelemuka, Penjo ne ya. watu wanauliza Wanga manade. ni mtu yope huyu Ogore penjuchu. anaanguka akiamuka. Ewa Yesu ja Nazareth. Kando Yesu Nazareti, Ogore penjinango. kwa nini anaanguka? Manye dala moro. Tafute boma moja Donjine. yaliyoshtakiwa Chik mamon kodi. katika sheria dhidi yao. Dala majowe. Kama imekataliwa Kawono godhiambo. leo jioni, Iro nyalo re dala no. itawezekana juu yake, Dongi budo. hata kama ipo gizani.
kachunkoro. Hebu tubiri tuko tumesimama. Ndio maana